Assalamualaikum bro maya ngasi 20 July 2026 Middle East ki update puraga maiti pamana laksari video asi snow mayam share to biramu like to biramu subscribe amasung follow asi ko biramu yamna maru oirba update ngantani hojik Middle East si high tension hai dubu Iran amasung America se pura high ni high we maram de world cup lo ikra hojik America gi taraf tegi maikei mari da makka makhogi aircraft adredum hogi fighter jet asi makhoigi lairiba base makhaida loin amaka hanra loin paijalakra Europe lomdagi lairamba flight makhai makhoigi jet madredi makhoigi aircraft asina chingba loina Cyprus ogira Jordan ogira madredi Israel ogira se mai kai mari dani hojikse punna amakida Iran gi manung sida ground operation adugumba tawbagi phifam dani ko makhoina langjal khochal laise aduga Iran manung da hojik charcha yamna kal khare Iran se nuclear test tawkhrabra haina kariga Iran da thangna earthquake 4.5 point asi anrahum lakni lakhrise asi karugumba zamin manungda nuclear test tawkhrabra sini hojik nainra ise media sida do ahan bada sida Iran gi taraf tegi yamna kanna hojik claim tawdna hairisina bu Jordan gi Aqaba airport amasung Jordan gi atay airbase ta airport amasung airbase ta Iran gi missile amasung drone attack ta makhoi gi US ki aircraft C-17 amasung PA-8 hairiba makhoi gi hojik ki intelligence adrede makhoi gi radar system yawba amama yawba adu makhaidu Iran gi drone amasung missile chire toy ki bagi wani hairise Iran gi drone amasung missile da somdana amakka Ali Al Salim airbase si Kuwait tani ko sida su claim tawrisina bu makhoi gi Reaper drone MQ9 Reaper drone gi makhoi gi hangar madredi atay jet fighter gi hangar asi punamak si Iran gi hojiki missile amasung drone sida yam sathina nuksan oibagi toibagi wani ado aina kainom so adum thelamni ko video so adum yawramni site sida photo so adum yawramni makhoi gi asai gi hangar ogira adredi makhoi gi power plant ogira jo bi hom hoigi jo nuksan ogira makhaido adu loina ina thelamni ko site ta mathang nabu amakka IRGC ki tarafte har sinabu oil tanker ani transit tawbagi damakta Strait of Hormuz ta without permission da nanthoi ge chakan be tawbu kanda Iran gi tarafte gi phuki khare phuki bai de mai thadok resini Iran gi tarafte attack tawkhare RT da phongdorak po pawna bu Netanyahu ne yamne thin Argentina bu support torumle aduna Argentina se mai thibani sikumba Saitan Yahu sina support tawru krai de mai pakadawri mana sira ball kra kawkhatna tawkhat krisi ngom head kra tawkhat kidna achoba Ronaldo kra sagat kidna adunu chahoriba lamik thane important hojik ta new hojiki ganta humari mamangi pawni ko Tasnim news agency re phongdora imni new explosion report near naval support headquarter in Bahrain naval da akhoi gi navy da support tawriba headquarter Bahrain sidi yamna sauna explosive oibagi wani harise yamna sauna Tasnim news agency da phongdora imni Tasnim na phongdora khradi khanglo adu sumlaina madre angak pam challi bhaiba bu Iran da hojik ki tunnel kaya Iran gi bridge kaya America gi strike ta toy khibdo 24 hours ki manungda si Pentagon ki taraf tegi US ki taraf tegi strike tawduna thugai khiba bridge makhaiduna arse bridge oigera tunnel oigera jobi 24 hours ki manungda Iran na repairing tawraga adugum mafam dura gari chenthok chenin tawhal gremni mashallah yengro makhoi gi thabak se yeng 24 hours ta angak panatrisno me madre nungai tabamna bu somda Kuwait has started using mobile power generator Kuwait ta hauji Kuwait ki electricity Iran gi tadabi drone amasung missile strike ta pum toy dana pum chai khare aduna hauji Kuwait ta start haukhare mobile power generator asi residential area makhaida akhogi mi leifam makhaida micham leifam makhaida asi gi gari pareng asi joina video su thelamni ko Middle East Observer da phongdok chara imni pawase asi suru hokra Kuwait ta asi yaukhra di snow myam khangne englo generator start tawbo yaukhra di Kuwait sigi kari halat oramgnaina adum khan thadna adum englo देश मसाम दा current mut kharega kanam to bahu khare di khanne englo mai pebam je kara yo khraina amag ka hojik ki
US की स्ट्राइक निको सिनबु अबादान है अबादान कंट्री साउथर्न ईरान सिदसु हजिकता हौखिबा अयुक्ता ईरान की अमेरिका की तरफ तगी अबादान हर मफम अनीतनी हबास अमसुंग अबादान असिदा अमेरिका की तरफ तगी अमक्का अनौबा स्ट्राइक अयुक नोवालमदाइदा अनौबा स्ट्राइक ने मदरे सिगी वीडियो सिसो अदुम यंगबिरो सिसु कनोम की तरफ तगी ईरान टुडे की तरफ तगी सैटेलाइट इमेज नि फोंगदुरइसे असी मखिसिना बहरन द महोगी पावर स्टेशन असी मखैसे मदरे मिलिट्री कमांड अमसुंग कंट्रोल C2 सेंटर मदरे दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा सेंटर असी पुनमक्सी फोटो अमसुंग वीडियो असि यंगलो असी पुनमक्सी ईरान की तरफ तगी फुकी बाय मई थादो खरमना असी पुनमक्से मदरे सोम की मथंग की सिजे यंगो मक्का सिनेबु जॉर्डन द हजिकी ईरान की तरफ तगी ट्रोप्स अनी खक हतोखिबदो अमेरिका की अदुगी असागी मखोगी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर असिदे ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मादरे महोगी अदुगुम हेंगार मयम सु यावरमिको वीडियो सिरोसि यंगो असी मफम सिदनी कुवैत की जॉर्डन की ईरान न हिट तौखरिदो मादरे दी सिदसो अदुम यंगलो सैटेलाइट इमेज नि सिसु मोफक सल्टी एयर बेस जॉर्डन असिदे मियोय अनि असागी हतोखिबसे ईरान की तरफ तगी अटैक तौरगा हतोखिबसे असिगी मागी सैटेलाइट इमेज नि असिसु मारियो नवाफल न फोंदोरइनि कनो ट्वीट तौरइनि अदुमसु अद्रेदि मखा ताबनबु हजिकता अखोगी इंडिया मनुंगी हजिकि जंतर मंतर दो ओइरिबा फिफम अदु मखैगी दिसु मयाम अदुम खरम यंगलोइनि सिद वीडियो से नपचलम नावने जंतर मंतर दि जिस तरह हजिकि प्रोटेस्ट तौरिबा अखोगी इंडिया के हजिकि कॉकरोच जनता पार्टी होइगेरा मादरेदी हजिकि सोनम वांगचुक होइगेरा अदुगी सपोर्ट थोगलेइबा मिसम मखैसिगी मथक्ता हजिकि लैरिबा गवर्नमेंट सिना हजिकि लैरिबा गुलाम हायरगे चाइना की गुलाम हायरगे अमेरिका की गुलाम हायरगे असिना अखोगी पब्लिक मखैसिदा मिसम मखैसिगी मथक्तदा फूरी यैरिबा अदुगा यामना साथी हंदकी प्रोटेस्ट से यामना साथी फुक्तना लंघिबै चांस लै सिगी गवर्नमेंट से फुक्लेगा लंघिबै चांस लै अदुम पोखंग देखो करेदे पावर सु मखोय खुत्तनी लोइना मखोय खुत्तनी करी तौथोरकदुमना अदुगा यामना गरमनी पब्लिक पुनमक वीडियो सिदा अदुम यंगलो पब्लिक पुनमक लोइना सरक्तनी लोइना प्रोटेस्ट ने हजि अदु याम लमदे अदुगा असिदा रिपोर्टर अमनबु यंग्रोसी मपान की रिपोर्टर नि सिदा कराय ने खोयगी यामना फावरबा आज तक की अंजना मादरेदी श्रीता मादरेदी रूबिका करायाबा मपान की रिपोर्टर नि लाइसे सिदा लाइते मखोय मखैदु उरोय सिदा मखोय मखैदु उरोय मखोय दुदी चाती रमनि हजि सुमलेकलम मुनि खंगिब्राने अदुना मखोय मखैबु उरोयाबा सिदा मपान की फॉरेन की रिपोर्टर नि लाइरेसे सिनावमिया यंगरो इंडिया की हालत याम साथेन खराब नहीं चाइना ने जमीन लौजलपने इंडिया मनुंगदा अमित अमसुंग मोदी दो डोस खंगिब्राने अखोगी सोले फिल्म दा आमिर खान गा धर्मेंद्र गा अदुगी मौंगदनी अमित शाह अमसुंग नरेंद्र मोदी पूरा बर्बाद देश से पूरा बर्बाद तौरम इसनाव में पूरा ओइरमनी अदुनने इलेक्शन मतम दा येंगना वोट पिबि इसनाव में आइगी मी लेबसुनुंगा येंगना मुन्ना थीरगा वोट पिबि हो अंदे मतंग से दा सियारगा हजिकि पावलो इजरे सलाम अलैकुम बाय।